Yebekanda waya Nsroma. Jesus, yebebo budi mewuradana. Makocheni baba kesi. Aye, aye, aye. Aye, aye, aye. Aye, aye, aye. Aye, aye, aye. Aye, aye, aye.
Amame
odini moja krona tomi dadeni nara masuberaze amamo watomo amamenyawa dadeni nara masuberazo amamo watomo amamenyawa dadeni nara Sunday on inimo jagrona tomi dadeni na ramasuberaze amamu watomu amamenya womayentu sadadeni na ramasuberaze Sunday on inimo jagrona tomi dadeni na ramasuberaze Adekye mekamfuo Adekye meyiwaye atire amansa wonipa wayamami dadeni nara mosumeraze amamu watomu amamenyawa dadeni nara masuberazo amamu watomu amamenyawa Adekye meyiwayo Adekye mekamfuo atire amansa wonipa wayamami dadeni nara mosumerazo amame watomu amamenya womayentu sadadeni nara masuberaze oh Sunday moja krona tomi oh dadeni nara masuberaze amame watomu ayambara dadeni nara masuberaze amame watomu ayambara dadeni nara masuberaze amame watomu ambara dadeni nara masuberaze amame watomu Adekye meyiwayo Adekye mekamfuo atire amansa wonipa wayamami dadeni nara mosumerazo amame watomu amamenyawa dadeni nara mosumerazo amamo watomu amamenya womayentu dadeni nara masuberaze oh Sunday moja krona tomi dadeni nara masuberaze amame watomu ayambara dadeni nara masuberaze amame watomu ayambara dadeni
mercy. Osane odini moja krona tomi. Dadeni nara masumeraze. Amame watomu, amame yampa. Dadeni nara masumerazo. Amame watomu, amame yampa. Dadeni nara masumeraze. Osane odini moja krona tomi. Dadeni nara masumerazo. I'm a moatomu, I'm a mega. Woman, you said that I need a All right. And now, Juada December there toso eduonu miensa. A few announcements. Be and Sana Yashi Medina say from a Trinabo Kodia, a Jacobin Regional and Senate Fashion. Marche. Choir Motio Monke, a Apostolic Praise Choir, Omofree CAC, Christ Apostolic Church, Usu, Omuli Daya, Pastor Solomon. Pastor Solomon, Pastor is saying, I finish Shapa. I finish saying, Nadia and Elcoso. Ubia HSA Ubia 2 points as Ubia 2 points and my bench maybe we can some now kind of vague maybe some more questions now I sit near my nipper watono asumye saying ya hoton HSA na cash ababuto and I did so for everyone is straight cash na be able to Ananya no ano. Say cash here. Yes. Cash there obi ape. Wa umpe cash na just umpe cash. Obi ape cash enti no Apostolic Praise Square na no mo na be djuma. Announcement I ho ne say na 23rd. And then your holiday. And then your traffic day. Enti no unima you be bia ntem say wonto to wo niema. I don't know what you're going to do because afei eniema na bi o ba bia timi hu ne enti a o tu free kaswa na waba UTC abeto emu konko why meanwhile anti-esi ni kiosk no ebi wom anameboa enso so chese but ube krum so ye feeling no oh the ube hustle ni tietia ona so na so tietia binim na so no mu hwia ona so hwia nkrofo no ni nyina eno so ka bronya no banka ubetumi pa nke watoto no after all Christmas e dia na ohia me bobo de mu hia e ma mu hia de mu bo ma mintie mu hia de yin for kitchen no mu hia de yin of course rice there constant onion oil tomato. Hey, mun pet tomato, I'm pet sin tomato. Hey, and I didn't be him. Ezeta. Hey, corn beef. And I re. And I didn't be him. Kitchen, yeah, better aba. And I didn't be him. Vegetables for salad. And I didn't be him. Spaghetti. This way, hey, you have no Mama Tomadi, and I didn't be in the Muhia. Ne drinks are better to near the day. Listen, I hear you know. Until we are winning, and no any now acquiring them now to turn out cold fee because traffic no assume sano a beba pa now no me fee Joe call Adenta me di 2 hours. And I may cook master and cabin some do grasso. Me who are crank me could grasso preco. You know, ain't no traffic no abapa. Na nienti aba so obi apese o backroom e beto ade enti no menim se dey besi aye no but mama we nye last na nka be ya nka ne ma no yento de ntem afi aban ya atu adwumayefo ka ntem why acha be 10th no atu omoka ohun de be kire aban na afi adwumayefo no adwuma mpanimfo so mutua ne ntem a
se the be di ne ntem nti nka by say 3rd January mo asan etua biem ye nya adwuma akora mo asan etua bi asoso because mo ye dan a yesika ne be di awie and there's no doubt about that because nye nkwa ne yedi and edru bronya so ya hote nti ye totɔ niema rough mo ka say ye nya economic akora ye ntie ko bronya na ankasa ne sa na tie ananya sa na tie go we economic akora still oh ye beto to niema ye beto ye kra na ye beto to de ndia bo me na ya nko agina house at say ye beto to niema bronya no ye nya economic bronya nyi mu na no economic anti ye economic exactly niema ye beto to bebre mu yes me madwen pa ne say e wo say da bi du aban adwumayefo nyina wo ma omo bonus bi e ka omo akatua ho because aban adwumayefo no bi ho moje ti also omo nyina moje teacher fo mo be e wo say mo ma omo bi mo ma nurse fo bi mo ma Ghana Health Service fo nyina hwan kra biem judicial service omo kra de wo say mo double mpo mo obia double after all sika na doso o man mu ha oil money ne e wo ha ntinka 12 months no mo de 11 months ye kwan mo ye railway mo ye niema no edu December dia na mo ajai kakra na ya wi enum ibonti ye na asa mo ne menya adwen na mo ne me adwen mo gina me nkwa na meka aso meka na many bresampa o very very serious about it. You know what ya adwuma 12 months entinka the 12 month there aban budget no na wa jose ye dmi mfasika nyina me yi kwan na ade kwan kura mu yi mu nyi wie da afi bia budget yi kwan mu yi kwan no bat ye didi nso so ma ne ye mo ya se de mu eduru ho a mu didi na ne ye de hamper kase e brɛ mu no na ka me bekan se wo mu hamper no wo mu fama ye adwumayefo no so wo na mo payifo no mala wansa adwumayefo mo ne me ya adwen a mo ne me nya adwen ya se na nka edu the 12 month there and can say she still answer she no Christmas no you say the wise men omo de nima kwa che Jesus na aban won so de na ade che nothing ade so Christmas ana ya adwuma mu mpanimfo a maka nyina ya de ya adwuma mu ha de efiti tenya se migina hand na meka obi anim say ye ha de do December ya na mu ye sure unim ye che bi ma ha for first na ebi so aba monten dada ade ayaya no no ntia no de adwuma mfo webo baba so na mum say ya na mpanimfo ka ne say Oliver Twist ask for more na no say me metimi ask for more say say yeah 50% and na ko 60 60 na ko 70 ko 80 afi na ko du ba bia o say du 100 enti no me campaign a me ye no party bia o de be show manifesto mu say afeso a obema adwumayefo bonus adwumayefo Ghana adwumayefo nyina bonus no meye campaign a me ato ama ayese untimi nya so ana obeye o na wo sa party na obefa so manifesto so ye party a utimi win enye party for no muntimi win o mkanse makase no bi o wo ye dan a won win da so ye kwa na odi mu bi na ye se da ye se presidential candidate no so nam no nye mo asam ne ye ka mo am win ma ne ye yi no in fact MPP ni ndis for na mekasa kire mo no na do ne dwon mama no mo na mekasa kire mo mo mfa nhye musa mo nwunu adwumayefo because do December e ka dose pa ye to aboy a mo si ye save ye dey save ade kura save na nkrofo afa di na no ye ko save no we yi nya no madi a omo so mbetua kura o di save no hefa na o save so kura na dollar na o kosoro ntina cedi no so fon ntina ba na mo di bia begum na ye di asma make nyansanim unim me gidi se dia wo kesa committee anka ye pa say akatua na ye de ma bosumi bia no eno na December so mo de ma yen niema na ye to December no ni mane maamenom mane papanom mane namfo kakra bi sa unim bi ko office bi hampesa na o de kwakoma one CEO no nyasem kuma kra enti bi bisa se
so ono a ye man allowance, schooling allowance, transport allowance, electricity allowance, sitting, sleeping, jumping, chlorine allowance, every allowance na say the hampers we call command one na ujuma yeni ono no eno so nothing allowance my form we nothing I have allowance nothing I get for no be dey enti asma mekan ifiri hunhum and American and say many blessem pa mama ya nwene ho ebeboa because December na spending no e cost na mgidi se Ghana enye bad sa obi anka say ya kotwifo so ye sa ai na ye di sika ma ye manfo so mo adi no mo ho atom kakra na ye dan nti eno anu me nkwadwene ho na ebeboa ye nyina we say be me yani agimpo makan wie afi ochina ebehwe ochina so ye 24th ochina na ye carols kanene na ye carols night na de yakwa carol service if ebinim de yomode ahomache ebinim ye na nopa ebinim ye na ye say ye kono no ochina de yesi bronya dua ti se wunsi bi akona kosi kane tete na ye kotwa bode na ye besi no we fie na okotwa obi bode a obemi achew kane utwa obi bode a e fa ne se oye nyina brothers ye ho enti ubekwa akotobi ewo supermarket no kona kotobi na watoto balloon ni ade na ade abobom saa na no so wawie no afedi ebi nkra na abeto eno ano na me these are the things you be doing nti ochina no 25th na ye bronya na nkasa na no de ye holiday 26th nso so ye holiday 27th de enye holiday nti we announcement amepesa meka mamote afi ye aduane edu bronya ye papcho so wa komchini bi ya yes this Christmas minima de kura hia wa afimu ni nyina hia wa edu eya na so ba beye afi wo bi na abro so ama unu yanso so bi na ono so ondi me amigina here there was ever a time in my life edu Christmas me ntimi anya hwe nti just say it happens in the lives of a lot of people in this obeya na so wa boa obi ma na obi bi eno so ebeboa final announcement I made in respect of Christmas and they said do Christmas I dey akukọ na ye aduane oto abo bia wo so akukọ de otobie because Christmas yeku akukọ Easter yeku akukọ bre bia ye di Yesu ye ka Yesu bia no akukọ na ne ho kire no minim se bia ono no okobon ma Peter yi Yesu ma ene nti bia just already Christmas no ne ho kire no enti akukọ no so yekuma ye wo se ye si che no part bi wo ho a ye be ma ne dia ye wo nkwada nso de mamo mfa mfrafra what the mechanism mo bia de mo mfa ma no obe ma no akukọ ne nan ne de ahye ne kon mu ye de ama chief ware opa no wo ma obi what the mechanism men ko we mema ayi part what the mechanism afi ni sisi no so ahoro so ye mema ne dia afi mu wi ade aka no de mo de kwa mafa so ache ne mo amasem wings no ye nkwara ne de omu nyina mo beto mo de sma che ne ye was man bi was mo sti ase re nkokọ kon ne ade na mo say eh ye nka nkire mo na enan bi wo ha efe ni jainam wo wi a yitimi gina so di jao what say kan it no pastor we are o church wa sorry man no ane ya wonkyere o ade ntina wonkyere o sa ana ni babo unhu po ma kyerɛ de kra o unhu ya bere ma kyerɛ o enti obi a moyɛ ne saa ebeboa pa fufu no moyi ne ntoa mienu krokro wa kama nkwa no odwa no wasabi akɔfrem esa na ani kan ba fie na hwɛ me sa okwado na sa wonye eno anu ntimo ya ne sa beboa okay the front page daily graphic pay give me 4 more years and how do this assume ya tudwa Adenta MP justifies Akufo-Addo's 180 million lavish spending. Okay, retired Colonel corrects twisted PNDC anti-church story is here and Chief Justice nominee Justice Kwesi Eni Yeboah ben veteran Matisia see be the court charge.
Okay, Daily Guide says we will win 2020. 72% promises fulfilled, says Nanado. Turkish contractor cleared. Page 6 of the Daily Guide. Now, no minister Nibufui pa Okasaye. Now, no metie speech, metie the kasa no bebre. Waya dear say BB air cost na channel person correct no. But me feel say kasa na broso. No credit all can head. Visa na when he said na foreigners abeg your man boss I don't think it was so. And I had a son can answer. Minimum na eka. E bro ba mu ka ho. I mean you could have just ordered. Just order. Yembu kasa bebre. No. Because before ba we have cancel MP and na so munim say yeah, na bibia na dey ato record viral no obi e kenkan bi na dey and I think say some of the comments were not very me penasem pa me pena ho ode adwuma no kasa no so e bro so a na yate so kakra me sure say ono ankasa kura wuti a obi hu say we me hu ya nka be free but na say nka dey che na ansan go beka say we dey munyim free we mu mfa nka ho ana ya me bo ana no me an me kasa asem yeah. The Finder, our record deserves second term. Nanado appeals to voters is also here. And everybody in Aso Jachimeja Ede Kase Bono Bebra. Eja, there be uncle for birthday me yama. My name is me birthday birthday was a me yama no. Enti me bapeni adwa echampoma twinebo akodia. Adwa echampoma me fie yanto brofudi. Enti adwa echampoma twinebo akodia. Enne ne birthday. Meni agye ama no pa champoma no me de to maame nti ne din de champoma de pese me krokro no matwa so ne chama nti ene ne birthday 23 ne number no no anka so te ase me nkyirem nti ene ne birthday nti ne namfo no mo mfrefre no me de ama no mo so mo nye mo de ma no eno ano no sima wie eno ano aha ye mani ntirim kwa yes ne papa so me wa ha interestingly aja ye wo ne juada ene ne so ye juada ti ma jua enti no Randy say oso maniska odne be pie Randy wo be fio na be fe na pie na say wo be gina bonte no afre no kwadwo mu mie nkraman no all right okay that's okay enti aja pakase bono bra Liverpool ya je World Cup so enti ya je Europe ya conquer world aka debut ya conquer hwe kura mpo a badafi mu twim mutan a be conquer de aka no so e de asoso enti mani aji so na kotokonso so ye de wa yeso ya conquer crofo no ya hye mo na no ko mu ntiri nkwa wa na president ankasa ni wo sanko ho a aka shombe 6 enti ha so ka say ka o mu ni patent enti na ka 20 kura be hye mo ye be hye de say wo say Maxwell Kunadu enso e coach bi a metumi aka say na kukuduro ni mu di owo no e boa pa enti de dikani a obo tournament na say akansi a ano ohye wo bra ye di bre ne ma na wasaje cap no di adanse say kotoko emu aye de mo aye de nti obi amra ana Maxwell say na obokotoko ndo obokotoko e bra no obo no so na okai na okai say na osi bono no bobo papa okai say na osi bokotoko no okay dangbeshi definitely Maxwell na yana no right last time ni three oh my goodness yes why coach you say 10 times na the rasta mo amunim no Maxwell ampa na rasta I'm so no kwa no di kan rasta bobo na rasta pa bra Kunadu ba na de watwa atike wunim ye kasam kutu bi ye ka nyina no bro nyedu akwanhia tasisi na nema kitikiti bi o ka na akwanhia ne tasi pa yes mesre kasa aye netituru anadwo wo mo a e driver anadwo no me experience ade bi aye nane nansa homachi ade echi enra na nse unam highway ya kasa kasa netituru ne buses no but the highlight na ba light na no odin ma say wa wo hia no hu hwe omunnim etu signal ne say me ma dim high twi driver na dwun esi so say wo line no light no at the high o fi okra Kumasi Accra road no kwasim ni say we driver na so nya kukudura eso fa na dwobe ya wo de nti mesre wo ma mo light yenum sa mo light no
ɛhyerɛn na mo no mo nka ho sɛ de ofi w'anim so ba no ebia na obusua ne bitim yeah yɛsrɛ mo a na afi nko ade ɛbɛte akabro nya yɛn kɛyɛ nte sɛ akwanhyia bi asi ɛna James lights no bi nso aba ɛwowɔ dodo ɛwowɔ ba ne nyinaa nso so yɛ because yakwan no yɛmfa kanea nsisi ho ade Ghana yɛtimi de light post no besisi wɔ but bulb no ɛde hyɛ mu no deɛ ɛna deɛ yɛmpɛ no pɛsɛ yɛde bɛ decorate nti deɛ waka no ne wa yɛ bi na mu nso nso light no wɔyɛ saa akora de kora ka ho bi na electricity bo kɔ soro no ka deɛ no friends yɛbɛka deɛ yɛnka Adekye mama yaba Adekye Nsroma ne aduru so na yɛni agye ofie papa pɛsan sɛ wohwɛ kwa afo gu yɛkyi a experience ni mu deɛ wo mu obi wo mu nnwom nso to na yɛbɛka mo asɛm akyire ɛsan sɛ ɛnyɛ sɛ na kwa nya ka me de news mu mo kenkan na ka me so ko gyina akyire ɔto nnwom no bi me ne yɛde pa na me bɔ party mienu a yɛaka bom auto na tena nti yɛfɛ no autote ana ɛno nka ɛno nka ho autote nka ho aha de ɛka ho aha de bi wo me de bɛka ho ne yɛyɛ ma na ɛda nti yɛba no this way ansa na dwumadi na kɔ na wieyɛ me medical bɔ tika di kan bɔ nti no ama yɛ vim no wɔ soro pa na ɔmo nom this way mponi na ɔmo nom de wɔnhwɛ nɛ dwumadi no ɔmo nko na ɛbɛyɛ yɛda ɔmo asese ɔmo ba na ɛnɛ yɛkasa bɔ yɛde ibra mu enwumako bi adawroma na amoaboa ama yɛde ibra de di kan wa woni tua this way chocolate drink and then coffee drink ano ni we dia no kwasem na ma na ka yenim ti hora tea ye be koso aka sanso ene ye no dare tea cream ano ye this way abusu ani bi na no milk powder ahoden ahye ne manko de ye ba fie on be kusku no tobum misane se wo mo enu bi ntra na special drink no afi eno a ene ko adwabo biya se ba bibiyara eno a special energy drink osoro mu a se na de bia meka no karifi na hoden aba na fe wo na mu sei yo na best point service alone say me catch up say omoda mo ase 2019 mo no mo tenai best point so mo so bo mo bra na banks ahudo bi e shake no na best point e jene na so no say 2020 de entiti o mo de eba no ebe dane amanfo se kasam hyebre ma enya se bokuma correct best point de o say de awo dwene ho de awo so ho dae no eno ho adwuma na wo mu aye best assurance so ebu ni pedua ho ban se wo ensure wo japade ni pedua mesre wa ye ne nani kine ya esan so nim okina asem a ebeto wo nti hye ne nso sa nyum akui na eboa ema me eja kwabena me di kasebo no abram na emu ensem nie ye mampani his excellency na nado dan kwakufu adro na be di akire Dr. Mamadu Bawumia ni party mpanyifo eno ananya asem kuma ewo trade fair ni nyina ne se party no ekokuhia e eto adwene de fa de omaye 2019 de da omanim ene be eso mutumi eduro na asemtia na eda so ne se ya yebi ya bo adwuma pa de pefie nan na ya yebi aka you say the chance say Eche Mahama Brezo hey amongst the lowest food prices in West Africa today are the food prices here in Ghana as a result of our program for planting for food and jobs. Electricity prices are above form. Food prices are above form. No, I know more nipa. We so grass school fees and so untebi. You enjoy our propaganda no. One any baby papa bika and your dem sa ahochira kasa no enam ye de nim no kura esi wo memu a the next year there the mesre say me can say me bibi ameye no twedi ampo nyankopon na daroma the battle is still the Lord's. The battle is still the Lord's. Meseno safi beba ebedu 8th of December. The electoral commissioner awasha say ye adwuma pay yehu adwuma oye wo district assembly elections problems beyond my home unlike previous years some aye wo no jenim say obetumi aye nhihye pa ma ye e mesre se to aba le wie no oboboso no kan a asampa a de be free na no aba said the 2020 presidential and parliamentary elections. The candidate of the New Patriotic Party, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo,
has won the presidential election on the first round. And there's a majority in parliament for the new patriotic party. And yet me try a Juma Pano so and yet me Ghana kon the name Emma Ghana so about big Zan now so pa. Mubabuami was a Juma Zana. Mubabuami was a Juma Zana. Mihiamoa, Momwane, Montame, na Menchimenya, a Jumana fan for so and Ghana. Yeah, track as a bonus on a co-chief of staff as ye mame Akusha Frima or say or pare. What I told you, who be here say school penny for a woho and a church for more than a computer said the mono. Oma and Quadano, Umbition ye papa, and the son to me aboa. I'm a Quadanim Dubinia or computer mono, to me a conani what in me to jar a wood yamwase or bra. A year Ghana investment for electronic communication defect for. A day computer kwache nkwadana osena be obetumi enya computer ho enimudie Nyamfo akosua frima opare chief of staff echiremu a wo hwe aye abefo kwan so aye faso edinya nimdie aye frɛ no aye information communication technology no enya ade a ebetimi aba so abra akande a ɛwɔ se etimi edi nya saa nimdie na bi eni hɔ ɛno ne computers na no ɛna wo kyiremu a ɛnam sɛ no ehia nti ɛna computer baako 100 odi bepie mu ɛwɔ wiamo ase a ɛno ɛwɔ Secretary South mensinim ɛwɔ asantemantam a school bɛyɛ edu ɛna ɔmo nsa etimi ɛka computers bi a aye eni na ni nyina no say adesuafo ana schoolfo no ebetimi ehu nimdia a ewo computer ho ana say communication technology ayeka no na mra nananom atrakunwa ewo wiamo ase ne petem mbo edwa enipa hodo bepie ma schoolfo so ewo ho no e na chief of staff o sra chechirefo no say computers na aba no omomfa nkire mmofra no ade the mesre a teacher for say yenya de computers ne ba ya na musoro se bi e be say e be yira entine ya to nupunu Nesha kabodum de bida said the ne wuti jomu kra wukuta mobile phone computer e yade a ne eno an ye de bibia wo wiase wo to ade a wutumi bue computer wo ye bank saudi secret wa na wo yi wutumi bue computer wo hwehwe se me ba na wo wa brochire no ye se wo di adwumasi wo ye google wo be hunu se asumasi sa wo ayi London, Juma awo yeni. And some bebre wom. And she mestre teacher for. Mama ma yamfa adie yin kwose dem. Yamfa empue na you so a na faso a e wo ho no enkwala no ebenya. Na me se bo se enya hankwa me ne ewra reckon. Ene mo mra se bedwani mavis. Yaka yetira bo ho yaka yantomo abo ano ma miensa ye behwe ama district he nyinara be biara bo say ye di photo ko no ye de beko Chief Executive Officer Edema Ghana Investment Fund for Electronic Communication eye onmunyamfo Abraham Kofi Asante ono ekasa adwumedie na se na afi ohine a owo wiamo ase nana boachi yadom odikan akaba se enemre mu no se unim bibia fa afidie banyansafo ehu a utimi nye bibi ma ne ye yie enu ti defect ye nyina wono mo se ye di dwuma na ye di aboa ipese mma ye nyina nya ne nti se bra ye jaide to hono mo efri 2009 ebepim 2016 no eye telephone dwuma e o se nti etumi ye editrek emko Ghana ha nyina no mfie nwotwe no defect dwumadie na ye ho de omutimi ye aduoso egotwe pe na do dankwa ba ye ya obabeso adwuma enwu yi every 2017 ebepim sabra ni jina no yi ya ye infidie mako anum e o man mu hanom obia edihie bi frosoro na otimi jai no ma bi ema kurodua mu se ya na eyanimunyam son kokora se wo hwe wiamo ase nipa omo anya dibre ene omo ye businessman omo se mobie na omo ditrimpa ene opepa e bo wiamo ase man a ye mami odibu ankotene pa ye nka enya ye nua despite the biara da mpuntu obi ekwa wiamo ase bia no omudibu ankotene nukreni omu nyina boa ama wiamo ase afa ne ntuma pa afra Ekwobi a friend National Coalition for Proper Human Sexual Rights and Family Values eyiku a womo de omo esori ekasa edifa abrabotrene abrabokan ye bebo edi afa ya dada setrani tiru eye oba ne be ma bobiesu eni ndwumedi ahodo ho nsam so eni abusua
nyina so ne fapem papa no omkwachefo pani eye Moses fu amwani woni asoye a ehwe eman kwada ne amafo yidi husam so afọ da no eye yenuaba Mamle Morrison omugu aproboso na probo no eda wubo de wubo mo bode etia sabe emema ene omho mema eda eman ne ema eda na nsan ye esi ekwochire bibi o school mo eka ho sam ye no ni nyina omubo ho derose na be ya ibehu se Nyankopon ebo be ma se onfa na de bi emfanye bibi ewo baabi. National Coalition for Proper Human Sexual Rights and Family Values, NGO, Jumekwa Ensha Abanyase, Womko by Mnanimuni and Sanso Cheremra, Suapan would do a my gun and moo, Ura Moses farm weni, Wane or Suafua, or She and Ma, and Memma, and Enquadai, Diano on Bambon Samso, Mammy Cynthia Mamle Morrison, Woma common to my Pamanoa, what just said, as Yano and side Jumekwa Ensha Abanyase, Ebe Cambo, no more than Churchilla Mapanoa, Cordia Magana, former Matia, Eddie. Afa emma ne mankita hudie ensam so oba ne oba ware anaso wo eda anase bema ne bema nso eye ne saa ana oba wo pese wo ye ne ho se bema na bema nso wo nso epese wo free ememasumu ekọ emasumu bisexual and transgender no wo mo bebo ho da Europa de achega na form mate ase yie no wo hu ni nsusu aso boni a ebetimi anya ewo wo mo abrabo so da achen ise benyina reware na se wo baby a onya adza o mana na pendo me hu Ghana benyina wako court de wo mo certificate da wa war ana besia na besia na mom onam de oyesu a ndazi benyina besia wo da kra obi hu da ma na besia wo da obi hu nti ebotu hene mba no for school ebotu on fu fie de se eye besia na wonya ko besia ze ne sar kan wa onya adze papa da ma na ye benyina so eye abofra bampo na obi ze ne sar kan wa ka che wo ma me ana da papa yenyida Ghana wo ma consent of 16 na me pozi as ma me ze America den che onye 18 Tama 18 able to my warren. It's your had a able share one year for dra. Yabatiti and Mbani de Obi Fanesan canning pedia keke. Teenage pregnancy, a pedi to us. I'm a with 2 secondary school. We know what start the war juma. Now I am paying for wage may be and son a war. International organizations and the activities that PPH, we are telling you that LGBTQ activities in Ghana are illegal under our constitution. Under our statutory laws. Don't flout our laws. Police sahene yewra James upon buenu e de ato Ghana fo nyina anim se yema yema bo ho ehia yen esan se yeba bo ho hia ya betumi abo ho ban afini pa bo fo ne titiru ebra yedi brunye. Ghana Police Service at the Omo Festival of 9 Lessons and Carols afemu dia no ahyehyɛ so ano de ebu akonta ahwe afemu ni nyina dwomedia wadi na dwomedia no kwa awieye ana UTV kase ye bopini Inspector General a oda Ghana Police Service ano owura James upon buanu ye ne twetwe nkomo ano cheche ni nsemu se afie bronya no ewo se amanfo momani da ho ye papa ewo se wankasa wo ho a wutimi ehwe wo bambo ye enu kwansa wode wani buta se ewo se police ni na ye na sede se wo bo ho ban enti obetoto ho asesa amasa aye wasesa wo ye ne sa de awokromfo anase de paboni bi nso obetwa fa wo so ama ho akere ye papa wasanso de afutu a emodin ye pa ema adrobafo se ye wonhwe mo ho ye mepentam akwabantam no se emfa papa emma ana wonso a wonom nsa no ye se so no tisti enem no se ne nyina eyade a emmoa etimi kofa akwanhia eba enti sa bronya ye yewuramu obi biara enhwe ne ho ye yede asida ma Nyankopon se odene ba wo no kroma se onwu no nje nkwa enu echi no afiasia enti afisia na se eyebra se yebunkunta bambo bie no chense de wan kasa obehye ho so se ade bi obeye no uhu bambo se temumfo ye sikwan mu a yenya hweyie se be onum nsa ana ade bi kan wano a menkotwa kwan doba fo no so de meka ne se wo ye wadwuma eni kwan se nsa ebeka wano Awie yenko obrayokun kroni din de obrayokun ewo Asin Central Mensimu fifi mantemu obrayokun omdin ena omhonam se sanse omakwanye omuni nsuo omunche se niema hyeda nkoye ma omokra nti omakwa na sese de omoto omunum tu se aban ne ankorankore emebibi mo o hwe kwan ya aha na kokko fi ko plus ne nduane ne adeade nso
ekwan de we sit no nkankan so ta ha untimi mfa moto mfa ka kra enko ne ye blessa anso ha na yenya bibia fi de ko kwan de nyenyenye wo de hwem ho moto yi oh jai and nkankan no mo nsam nya de ne de omo bro fam si a na ebi wa na ye de omo hospital ne ade nti ekwan de enye nti na nanhwe no nya bibi mwae motor for efi ewusim asin ewusim bese call to for plus so ye kwa ne de enye kra nti esre nanado so waba obeye bibia yi o me ye kwan anama 2020 ye nto ababia ti esre nanado se esre so waba betan so a ya na yeto ma no esre so mba me ye kwan mai wanya kwan a 2020 ene mo modin so mo be campaign kwa wa ha obia nto aba no wa ha wa me ye kwan na no road no boats. Ya de se de ani se ye pa aban cho bebre ya ho kire ya maya ye digwa wo ekura na ase enso etu de bia yenya ka enko ne yenya nchini mpo aba ne yezi awo ka obi a yenya ka mfa ne nko enti nyame amwa yimpa ne kitekita wa na wa ahwe ne nkwa enti yesra aban pi de yeso yeto aba enti safi wentwa ye kwan na ballot box no kura mo fa bi ma ha ye nto aban apemfo bi awa kan tisa ne fo moto ana car kura mpo fo a ehunu apemfo de sa wo kan ofo car kura tum hure how kaka no kwafo moto na apemfo alo fo moto bi kura onu kwam kura na nyisina na wa say wan say so a ebia na nyimpa kura wa yere wa hwere no nkwa bi kura obodu hospital tisa doctor fo no bra nsa nyimpa wa say fit na apemfo a say bi nyimpa de ni yimo obo da wa say collapse ayensem bebre oh ha adwen pa ole wo hwe aban hwe pa da ma issue tu abi ne te o mama no ye ho bi man Yemre. No road. Ya brampa. Obra yo kunfo na yete wo monka no. Ne begina wo monsebu so ye de ka hyebo na si aseda eko edema nyumeku su masin. This week ka ho. Best point ka ho. Special drink ka ho. YouTube nchine ka ho. Little folk ka ho. Bidin de agya kwabena. Original. Yes. Ebeto aso. Enti obra yo komfo no say no road. Na omuhia boat. Na on dey across nsu. On say kwan na nsa nsu tata so. Munya boat na. Na otum dey across. Na o dey twa. Enti no. Eno anu bi a wo pese ye kwan ma na o kan say ya. Ebedan aban ate. Na oba beka. All right, so beja ansa na ebekọ no my ready na mo beto nyum bi me ba no me kan say mo bi mo amonsre ifi sa abre ku bi abesre ba begina ni mo ha wo hwe na me de mensa aten so say won sri fi mo control bi abesre na mo nsa na hanye de mo ya se ehia pa ene me won chia bebre o se me chia ha me gina idea me so me na me platform me so bi enti group captain nana eduyemfi group captain nana eduyemfi base commander air force Ghana Air Force anope me chia afi me chia chief of defense staff chief of defense staff so japani pa me chia no afi national father Dixon Doctor the title Father Dixon military title no ono so me chia no pa na no me call party ewo Bema camp soldier for her me share omunyina me chia omunyina me timi bobodi but group captain anadu jamfidi masangal out na me share CDS so me share Air Force commander and many others me do on my kai me tete brother me te mse me barracks boy me ni barracks ye adwuma wo barracks ansa na me tu nti me chia me nuanom sojafoɔ no afei anope me chia Major General retired Samson Kojo Adeti Major General retired Samson Kojo Adeti akane na Ghana ha oye army officer ye kan sojafoɔ mpanifo chief of staff or general headquarters na oye soja pani pa one ne mma nyina ne yere a oye madam fu Jacqueline Adeti yes anope me chiachia omu enyina mo aka no de mo de beba fei nana apiaje dankawoso nana apiaje dankawoso
na napia je dankauso president Ghana National Chamber of Commerce and Industry any mpanimfo amowo nyina president Mark Abuaje CEO Mark Abuaje ene mo maka nyina Frederick Jackson Justice ene mo maka nyina ene minuan mo maka nyina amowo council so chamber fo nyina me che mo nyina afi ho akwa na me nchia na biem we me de wo prepare kwa nti wo de me ba chire na me so kan bia na wa mama nke be ha dwen sa vice marshal Dixon so we no yeah vice marshal Dixon yeah father Father Dixon vice marshal okay what channel no pay me channel no paper me chiano okay san chene sem chene na afi me chia director you go say kwame despite director money me so for support chia na cho chia no director na no me de nkra koja na chi da ne saka de so mo nka nche no director chia ni say ye himu ma chi na hwampo bio ese chiachi wo ma ye mo nto nyum no ye ba na mra no wa your list na yi ye ba fi na ye be chiachi mako na chese koso nti me de list no be ba na so de ne de aba nti sabre ye daniel ma ye nuanum free apostolic praise square CAC do mbe ne first no mo wo me app kwa afepa na ye be sha agronase omo osu pastor Solomon na edu mo kan ye dan ye ho se ye ba hey aja na no me kai say me chinchin kran ha say sa mi shi akwenkwen o ba bia na esan masem ye gina masem so nti say kwenkwen ne bia bankran ha na ba bi kura aba efa ene de yetete no no e be kire mo amunim kwenkwen for the first time be hu adekura fe no kwenkwen no na interestingly ne kwenkwen for no be ba ha fi ha ba wi on be ba platform so inti na ya pomude ho asem no fi se pompo say me say no road no boat aduane mi kura fe no fomfom enti kwenkwen for no on be ba live ha kwenkwen ma hoden ti on be ba ha say na enti e fe no kwenkwen ene mbe wo de wonim kwenkwen ho wo tena hen na nsa na bankran enti nim kwenkwen no yes onim kwenkwen pa enti ye pese ye promote Ghana aduane ba kwa se promote ye eto se wo kọ Fanti New Town wo Kumase a eto no ye san line o page se wo de bo koto line no because wo bedu na line na queue na ebo ho no ho so eto no ye de nsusa nyonyo ye de guso ene ne aduane a wo se ye di ne ye jai drunken chicken in boo sauce ukwa wini me de kro no akwa ko yi na esiwani wo de kan na ase enye de so fere yenti na wodi TK eto de obi anim to adekura ye de ye nti drunken chicken in boo sauce no chicken wings and gravy be kwa ko hwe bibi nwran bi nti ye kwa ba ye ba ye de aka no so ebeto aso mo ntwen ye ba sese a